پاکستان تعیناتی جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر روڈیگر لورٹزر سول ہسپتال ٹراما سینٹر کوئٹہ ترتاب کتا اور ثانیہ مصنوعہ ٹپی بتگی مردمانی حال پرسی کتا جرمن کونسل جنرل گشتہ کے مروچی جرمنی قومی روچی اور آہاں وتی ٹیم ہمراہ احاسی روچا ثانیہ مصنوعہ سرا بلوچستان اتکگا پاکستان تعیناتی جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر روڈیگر لورٹز گوشگی کہ جرمن بلوچستان بعضی منصوبانی سرا کار کن گئیں امید تھی کہ پاکستان گچین کاری زتباں پلگاری گچین کاری پر جمہوری سرکاری جوڑ بھی بلوچستان دیگا بعضی منصوبانی سرا کار بندات کنگی میانستمانی بینک کا 50,000 کلدار و اشیاء چا کم آمدنی والا مردمانی سرا ہم ٹیکس جنگے شور و صلاح داتر میانستمانی بینک کے نیمگا چا گوشک بوتا کہ دکاندار ہم ٹیکس ڈیٹا آرگ بباں اور ٹیکس پر آمدن حد کم کنک جبکہ انکم ٹیکس اسٹرکچر ارزان جوڑ کنک بھی میانستمانی بینک کے ردا 5 لاکھ کلدار ماہانہ آمدن والا مردمان 5% کرا سرا ٹیکس جنک بھی پاکستان و سعودی عرب نیامہ دا عرب ڈالر سوداں گڈی دروشم دیے بگئیں یہ سود سعودی عرب مزنی فرم آمکو ہمراہیہ 2023 ریفائنری کال بند ہم ہوارا اوپن مارکیٹا ڈالر ریٹا مزنی کمی اتکک گنشون ردا اوپن مارکیٹا امریکی ڈالر یک کلدار 50 پیسہ ارزان بوتا اشیاء پر ڈالر 284 کلدار 50 پیسے سرا باب ہو گئیں زانب بھی ڈالر اوپن مارکیٹا بورڈ سر سطح 48 کلدار 50 پیسے جھلکپتا ہے محکمہ موسمیات زمستانہ ماحول چا گیش ہورگواریہ پیشگوشی کو تر محکمہ موسمیات گوشگی اے سالہ زمستانہ گیش ہورگواری بھی جبکہ درجہ حرارت ہم گیش بوگے گمانے زرباری روکپتی بلوچستانہ اے سالہ زمستانہ گیش ہورگواری بھی تو سارتی ہم ساری اچھا گیش بھی بلوچستان اداروں کی تحقیقارانی وزیر زبیر جمالی گشتہ کے صوبے بھی علمی جاویرانی گرودار کنگا پولیس باز قربانی داتا شرپسند عناصر خلافہ پولیس کاروائی ستہ کرزا چرے کاروائی پولیس کارندہانی جوہد ستہ کرزی آرمی چیف جنرل عاصم منیر امریکہ دیمپان وزیر نیامہ ٹیلی فون رابطہ بتا پینٹاگون پریس سیکریٹری پیٹ رائڈر ردا پاکستان آرمی چیف جنرل عاصم منیر گو امریکی وزیر دفاع لائٹ جے آسٹن فون سرا گپ اتران کتر پاکستان پیپلز پارٹی ربال کار فیصل کریم کنڈی گشتہ کہ محلوق آمد گسا ترس و بیم آما چھ مردمہ چا گیچین کاریا تچ گیا برے حلقہ بندی برے سارتی و برے معیشت بہانہ کرک بہ گئیں گیچین کاری محلوق پیپلز پارٹی و دیگر گلانی موازنے اکا ناشد کاری گردار آمد گسا جنا ہاؤس سد کو سوچ کیسا اسد عمر علیمہ حزمہ کان عبوری زمان تک گیشی کو تک لاہور ناشد کاری گردار آمد گسا جنا ہاؤس سد سوچ کیس گوشتار بتا ہمیں ردا اسد عمر علیمہ حزمہ کان عدالتہ پیش بتگا پی ٹی آئی رہشون اسد عمر گشتہ کہ شکرے نواز شریفہ 6 سالہ پر دوا درمان رستک لاہور ناشد کاری گرودار آمد گسا تران کنانا اسد عمر گشتہ کے باعد نواز شریف بعض ساری ملک واتر بیعت کی اصول ہمیشہ کے ملک واتر آہگ گو نواز شریف جیلا برو نیشنل پارٹی سرور ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ گشتہ پاکستان ای وحدہ نگی مالی جاویرانی آماچی گران نہادی و بی روزگاری و بی علمی سبا محلوب جنجالانی آماچا اگر محلوب گو سرزمین کمیٹڈ ڈبیٹ گوڑا گڈ گورننس ممکن ہے
مارا درست وتی کرد ادا کنگی مصنوع میلاد روان کے سرا بودگی قوت کش اور شٹپ کی بودگی مردم ویران ونشون ردا ویران بودگی مردمانی کچ شست 2000 بوتا سیول ہسپتال ربال کار ردا 52 مردم فراکی اولی روچا بیران بوتا اپنی مردم سیول ہسپتال 2 بولان میڈیکل کمپلیکس بیران بوتا سینئر بلوچ سیاسی رہشون اور پیسرگی سینیٹر نواب زادہ لشکری رئیسانی اگشتہ مستوگ ویل سیکیورٹی ادارہ ریدیما ترندی شاماتے مستونگ ویل شستا گیش بے گناہ مردم ناشر کارگو بھی دردیا شہید پتر شنتہا گیش تیر کا ساری چکو ورنہ ہوارا ای مستونگ اولی ویل میں اشیا چبستری ویل اولی اپیشت کگا سیکیورٹی فورسز ٹانکے دمگا چیری حال رسے سرا آپریشن نیاما دا ناشر کار جتا گکشتر آئی ایس پی آر دا ٹانکے دمگ تیزو کاروائی کرگوتا چریشی سبا دا ناشر کار جنگوتا گا آپریشن نیاما سیکیورٹی فورسز ناشر کارا نیاما تیر گواری گوتا مسلم لیگ نون ترجمان مریم اورنگزیب گشتہ 21 اکتوبر یوگی پاکستان واسطہ وشحالی اور دین روی روچے نواز شریف پاکستان واتر بوگو ملک وشحالی قید چریش سبا ملک دین روی کا نواز شریف دورہ گرانی ہادی کمبوتا ملک دین روی بنداد کتر پاکستان پیپلز پارٹی راشون خورشید شاہ گشگین کے نون لیگ و مولانا فضل الرحمان ردی رایا رو گیا ایشان پورا سیابی دیگہ ہچی نہ رسید وحدی نواز شریف نگیگی جاورانی آماد گتا و درست اختلاف بیال کو تگا و آئیے ہمراہ داری کو تگ جماعت اسلامی امیر سراج الحق کے گشگین کے گچین کاریانی معطل بوگ چوشی سبب نیستا اگاں گچین کاری معطل دارگ بوتا اور ایمی زرشانی کنے ہما کے گچین کاریان معطل بوگی گپا کنیا آہا وطی پروش گندک پیدا کی